Četiri ova coilovera koji koštaju blizu 2500 eura. Shocks je jedna firma koja se bavi izradom suspenzije za off-road vozila. Veliki pozdrav, vjerovatno me svi iz ovih videa i ovog tipa videa već znate. Ostavit ću tu ime i prezime i Instagram nalog, ako hoćete da me zapratite. Danas pričamo o početku nove off-road sezone i pričamo o jednom novom sponzoru, na našu radost o sponzoru koji nam je bio prijeko potreban i koji će nas ubrzati u našim trkama i koji će nas pomoći i pogurati i pretvoriti naša vozila u duplo bolja trkačka vozila nego što su do sada bila. Da vam predstavim naše nove prijatelje, našeg novog sponzora, to je Beke Shocks. To je jedna inostrana firma, odnosno firma iz Turske koja je prepoznala naš rad, s kojima smo dogovorili saradnju i koji su nam potpuno besplatno poslali jedan od njihovih najboljih proizvoda, ono što je nama bilo potrebno da finiširamo jedan naš projekat, da bude pravi trkački auto, odnosno profesionalni trkački auto za off-road, jeste coilover. Priču o coiloverima, šta je to coilover, kakvi sve amortizeri postoje, to ću da ostavim za drugi put. Ono što hoću da kažem, najbolja solucija koju možete da ugradite na auto, a da vozite trke, jeste ovo što vidite ovdje. Mi smo isključivo uzeli ovaj model u preporuci naših drugara iz Beke Shocksa. I ako mislite da ću namontirati ovaj amortizer na mom autu, neću, zato što je ovo turistički auto kojem ne treba profesionalno ogibljenje. Možda nekad u daljoj budućnosti dobije neke nove amortizere, ali ove sigurno neće. Ove amortizere dobija pobjednički auto našeg kluba, odnosno najspremniji i najsposobniji auto našeg kluba, to jest bijeli Pajero, kojeg sam prošli put snimao ovdje. Trenutno ne snimam sa njim zato što je auto na potpunoj reviziji, odveden je u garažu, reviziraju se problemi koji su nastali tokom trka i tokom treninga, pokušavamo da saniramo sve te probleme i pokušavamo da ga unaprijedimo ovim ovdje što vidite. Da bi ugradili ove amortizere na Pajera, ko zna, naprijed Pajero nosi nezavisno vješanje, tako da ćemo nezavisno vješanje totalno izbaciti iz Pajera i naprijed montiramo, a i nazad, tvrde osovine sa Patrola J60 i to od 4.2 dizela koji nosi mnogo brže diferencijale nego što nosi naš Pajero, što znači da ćemo biti dodatno brži. Auto će dobiti novu pumpu za gorivo, bit će dodatno čipovan, izaći će na 300 plus konja, što znači da sve to moramo da ispratimo nekim dobrim ogibljenjem. Kao što znate, off-road nosi veliki rizik prilikom takmičenja, ajde da kažem da je to jedan od ekstremnih sportova koji se dešava na vrlo nepristupačnim terenima u kojima je sve nepredvidivo, svašta može da se desi. Jedan od najvećih rizika koje možete uraditi jeste ne nositi roll bar i imati fabričko vješanje. Zašto fabričko vješanje? Fabričko vješanje se posle 15-20 minuta teškog off-roada, teške trke, ugrije i ne može isporučiti performanse koje isporučuje na početku. To nije slučaj s ovim amortizerima. Ovaj amortizer, kao što vidite, ima ovu ovdje stvarčicu. To je dodatni tank koji sprečava da se ovaj amortizer brzo ugrije, što znači da ćemo biti troduplo brži na ovim amortizerima nego što smo bili na fabričkim. Bacit ću neke video snimke da vidite zašto je loše fabričko vješanje, zašto ne može da postigne ono što može da postigne ovaj amortizer. U par ovih videa ću pokušati da vam objasnim zašto je fabričko ogibljenje loše. Naprimjer, evo ovdje, ovo izgleda impresivno stvarno koliko auto ima snage da podiže točak od zemlje.
ali u suštini to nije dobro za trkačko auto zato što, kao što vidite ovdje, sad će kada se doda gas da podigne lijevi točak od zemlje na ravnom, na asfaltu, što znači da suspenzija nema neku artikulaciju i da ima veoma slabu funkciju. Naprimjer, evo u ovom videu ovdje suspenzija je dovela do toga da se auto odbije u put drva. Evo vidite kad je dodat gas, odbijen je put drva. A gledajte kako bi suspenzija inače trebala da radi. Znači, pratite ovo, kabina stoji ravno, točkovi, odnosno amortizeri rade sav posao. Tako da, to je prednost dobrog amortizera. A evo ovdje snimka kako naš auto koji ide možda 30-40 u ovom trenutku odskače i koliko loše u PR-u. Obzirom da je ovo početak trke, ovdje je čak i nije ugrijano ogibljenje. Kada se ugrije, auto 10 puta više skače, ne može da se upravlja, gume počinju da kače od rubove, znači opšta katastrofa. Nadamo se ćemo to riješiti ovim coiloverima. Dešavalo se u par situacija, eto mi smo ove godine, to jest prošle sezone, smo pobjedili na Serbian Trofiju u kojem smo uzeli prvo mjesto, takmičili smo se protiv duplo spremnijeg auta od našeg, auta koji nosi nešto slično ovome, nije coilover, ali nosi amortizere koji su mnogo sposobniji od naših. I eto, nijanse su presudile i mi smo pobjedili, ali dešavale su se situacije u kojima je toliko bilo ugrijano podvoz cio našeg auta da smo par puta izlijetali iz krivine, da smo par puta bili na ivici da se prevrnemo samo zato što nismo imali kvalitetno podvoz i nismo imali kvalitetno ogibljenje. E pa od danas, odnosno ovih dana se to mijenja zato što prijatelji iz Beke Shocksa su nam poslali ovo. Uskoro će biti video serijal u kom ćemo ugrađivati ovaj amortizer, odnosno coilover na Pajera, dalji build auta, šta će se sve dešavati, kako će se dešavati, vidjet ćete neka nova auta na našem kanalu, vidjet ćete kako izgleda to kada mi radimo u vezi auta nešto. Do sada vam nismo snimali takve video snimke, ostavili smo to za neke velike projekte. Ovo je sada jedan ogroman projekat, pored ubacivanja motora i svega toga što ćete vidjeti u nekoj skorijoj budućnosti, neke isječke. Sada ćemo ovo detaljno da radimo, kako se montira coilover, kako se šteluje coilover, naravno uz pomoć naših sponzora. Ljudi su ekipa, ajde reći ću nešto o njima. Beke Shocks je jedna firma koja se bavi izradom suspenzije za off-road vozila. Ljudi su i sami iz off-road svijeta, iz off-road trka, bave se rally raidom u Turskoj i okolnim zemljama. Dakle, smatram da kada kupujete dijelove za trkačko auto, kupujte ih od trkača, koji drugi dijelovi mogu i da budu bolji od ovih, zato što to su ljudi koji su ih sami vozili, ljudi koji ih šteluju, ljudi koji ih adaptiraju za sve vrste terena, za sve vrste trka, tipove trka u off-roadu, tako da zašto bi kupili neki amortizer kom će vam doći samo uputstvo i samo kako da namontirate. Kao što vidite, ovaj amortizer ima neke raznorazne stvarčice ovdje, 2 spirale i amortizer unutar njega. To mora sve biti dobro ukomponovano i dobro uštelovano da bi dobro funkcionisalo. Ako ga samo stavimo ovako, to neće funkcionisati. Uz dogovor sa Mertom iz Beke Shocksa, koji mi je obezbijedio ovaj amortizer, dobio sam punu logistiku, punu pomoć i pune instrukcije kako da namontiramo ove amortizere na našeg Pajera. Uskoro ćete to gledati i naravno, ukoliko kupujete ovaj proizvod iz Beke Shocksa, dobit ćete uputstva po kojima možete da namontirate ovaj amortizer, kako da vam najbolje, kako dobijete željeni efekat ovog amortizera, što je vrhunska stvar. Kod drugih proizvođača i kod drugih ljudi samo kupite i ne dobijete ništa osim papira sa uputstvima. Po meni to nije dovoljno da bi se naštelovalo nešto toliko dobro za takmičarsko vozilo. Mi trenutno nemamo neka prevelika znanja o štelovanju ovoga, zato što nam je ovo prvi coilover koji ugrađujemo na našim autima. Nadamo se da će ih biti još, nadam se da će se ekipa iz Beke Shocksa biti zadovoljna našom prezentacijom i to kako mi njih predstavljamo u našem off-road svijetu. Pa ćemo nastaviti dalje u saradnji i namontirati na druga naša vozila neke njihove amortizere ili neku njihovu suspenziju. Ove sezone takmičit ćemo sva velika takmičenja. Na Kopaoniku smo viđali da možemo, viđali smo šta nam fali,
specifično nam je ovo falilo, više nam ne fali. Odlučili smo da ćemo voziti Sjenicu u kojoj je nagrada, u kojem je nagradni fond 20.000 eura, što je izuzetno veliko i privući će najveće vjerovatno takmičare sa Balkana, ako ne i šire iz svijeta. Čak sam čuo da dolaze ljudi iz Njemačke, iz Španije da voze tu trku. Vozit ćemo i Blidinje, vozit ćemo i Balkan Hero i naravno vozit ćemo Kopaonik da pokušamo da osvojimo ono što nikad nije uspio niko, a to je da ga osvojimo 2 puta za redom. Ostanite uz nas da gledate kako dalje napreduje projekat Pajero, kako napreduje jedan projekat koji mi je mnogo drag, koji radi još jedan naš kolega, koji će da bude totalno zanimljiv svima. Ovo je samo bila prezentacija Beke Shocks proizvoda, Beke Shocks firme, kojima se baš zahvaljujem na ovome što su nam ukazali povjerenje i potpuno nam besplatno poslali 4 ova coilovera koji koštaju blizu 2.500 eura, što je onako jedna ogromna cifra i koji je jedna velika odskočna daska za našeg Pajera, za mene i za Luku koji ćemo voziti u tog Pajera, koji će nas ubrzati maksimalno i nadam se da ćemo maksimalno iskoristiti ove amortizere da pokažemo za kakve smo sve rezultate spremni i da neće nam biti konkurencije ove godine na svim ovim trkama koje sam pomenuo. Ostavit ću link profila Instagrama, a i stranice na internetu da provjerite nešto od Beke Shocksa ukoliko vas zanima. Ukoliko vas zanima nešto da trgujete preko nas, možete ostvariti možda i neki popust, pa nam se javite. Bilo bi nam drago da se ovaj brend koji ima toliko kvaliteta prepozna i na Balkanu i širom cijele Evrope i širom cijelog svijeta, zato što ljudi koji rade ovo sa ljubavlju radit će ovo najbolje i uradit će to najkvalitetnije i najviše će se potruditi da dobijete ono što želite. Tako da zapratite ih, ako želite možete da ih kontaktirate, da se raspitate u vezi neke suspenzije za vaš automobil. Imaju čak bolt on bolt, znači šaraf na šaraf, neke prerade za neka klasična vozila tipa za Porsche Cayenne, za ne znam neka auta koja mogu da voze rally raid, tako da možete da izvolite i da pogledate šta oni imaju u ponudi. Ove sezone trka u Bijelom polju održat će se 4., 5. i 6. oktobra. Znači nismo više u 2 dana trke, već smo u 3. Vozit će se roadbook, vozit će se kvalifikacije. Prvog dana u startu po 4 auta, drugog dana će biti jedan baš test za sve vozače koji će doći i trećeg dana će biti nešto specijalno što se još nije viđalo u Crnoj Gori. Naravno, pored svega toga bit će i lijepo druženje, bit će i neka dobra muzika, tako da očekujemo vas 4., 5. i 6. oktobra u Bijelom polju na izazov Bjelasice, na našoj planini Bjelasici, tako da dobro nam došli i ispratite dalje naš rad i naš dalji projekat.